July ni somthum voin zirtok ni po hian Myanmaram chung mun tam taka sipai thu nei na pong lak du lovin demonstration an la nei zela kalemiu khopui mi te pon chol mi lovin ni tin kong an la zo voin hi an kong zo ni za le somsari le pathum na chia ani CDF kan palet le CDF min da tangtlang chuan sipai terrorist te an kap ta tak tak maya anin ep na hi an na satel telani voin July ni somthum chomadar som pakhat vel khan sipai lam chuan ral thuam le sipai tum ni zat an thiar bela so kholamatangin motor pali atir chhoba ka chautu lamatangin helicopter ne na thiar le boka indo na hi ala zual zel do na ang chautu hi min da ta tangin mel som pariat vele molle ka hla ania boruak mel phechon nai takani chin state chim lam beinan sipai lamin mun poimo an man berani hetia helicopter te ne na anin thiar mai ba ka chautu a hian thona kirona om ve boka chuta tang chuan ral thuam lian artillery in an kap fo bok CDF min dat lamin an soidan chuan nimin po khan CDF tang kop tele sipai te hi anin kap na sa hle a sipai lam hi thi le hliam an tam e mawangin an tol kir le ani chuba ka nimin vek tlaida rukvel po khan min dat le matupi inkara anin kap le boka hetia anin ka deu che na wang hian ral tlan pon tam sot le ni nimin tlaya anin ka na chanchinero chiang takina soi thei ri lo Kachin state Michina le Wainmo township huam chunga ni zandar som pakhat vel khan sipai terrorist le KIA nam sipai te anin ka pa anin ka awangin laban khuwa KEP company call in pakhat chu sipai terrorist lamin bomin an deng fu khera khol hmuna lo om ku ongli chu a omna hmuna aboral ngala midang pakhatin hliama tur bok Kachin state vek mukong le kamain khopui inkara om maran katong sipai kempo tukin varma zingdar thum vel khan KIA brigade 2 noya 11th battalion tenan kapa gate hi an kap chevek ne soini in thile hlemero engza chiangen ni an la soi theilo hetia maran katong ke man ka ba ka 11th battalion ho chuan zingdar thum le minute somli vel khan mukong khopuya sipai kem chu ral thuam lianin voisomli zatan kap ve bok tin ni zan ve khan KIA sipai battalion dangin wainmo khopuya sipai kem bominan loral sai boka khopui chunga omtenan soidan chuan minong hlana sipai khalaya somnga le pariat na te chuan an tuar hleni anti hetianga anin ka awangin civil mi hliam tuaran om ne soini bok Myanmar ma covid thrileng mek chu then kha chuan hun rem changa nga yin covid vaccine lem anzuar na sa hle ne soini a he covid vaccine lem hi ramri lama tangin ta han le che vela po mu tura tam ta hle ne soini han en mai chuan in ang tak hriat than mai har sa ve dewania mase abura tangin thatakina hriat than thei ni in a hret chiang te chuan an soya covid vaccine lem hi India siam remdesivir ang thokha mingan putirani alem zok lak pal chuan vaccine la ka tanga rei lo te ya thoka har sangal thoi maya van duai chuan a thi ngal thei ni in doctor te chuan an soi covid ripuin min nuaya dam kan du vek boxia hei tak hi sumdong then khat sum chau ngai tua mi hring nun na hlut zia ngai tua phangai lo te chuan marketa an mang ta thina ni hetianga midang te nun na hlutak ti chiat vek poiti lo sumdong an om hi apoi hlea ta han lama thalai pol lian te khan chui chua wata hetiang khoi tu te anti to lo dan tur kong in dap wata ngai don ni inalang thuron pek dan tur cheu kan thremai lo pathian in rem hriat na le finna pe cheu sela covid ang thowa hlo om hi in ti rem wata ngai don ani July ni somthum voin chomadar som pakhat pel vel khan KIA sipai te hian munghin township huam chunga sipai motoran beile a sipai hi motor panga inan kala heng zinga potor pakhat chu kong sira aper chene hle ni ome minute somli le panga vel anin kap zui boka sipai pariat hi in som pakhatin hliaman turani ti hian nimin le voin lam khan sipai kem munli lai mai KIA lamin an kapa thile hliam om tu ma se azat hi chiang takinan soi thei mai lo Sian state mar lama po voin khanan in do bok
sipai council lam point man ni lama tang khan ral thuam lian a chop bel zel boka sipai le ral thuam a thiar bel zel ni in kachin news group chuan a soi an khomi puite nan soi dan chuan sakain region kani township huam chunga zipin duin khomi meiche pathum le mipa engemaw zat chu July ni somni le pakua nizan khan sipai ten manin an soi sa a an khua tangin an roi chuak ti an soya khochunga hian silai pon met puak nualani tlan chia an oma puithiam te bel an bok ni in khomi te zinga pakhat chuan DVB palaya hril khochunga nu pakhatina soivele dan chuan sipai te chuan in pakhat chuan hala tin an tomna buddhist puithiam te hne na omve nu pakhat kum somanga mi phei chu an soi sa hlum derani ati engma ti sola nei lo tia anu thlawang lo ho tu po manin an phuar hlom ngal boka mi pa som chuang zetan manani ati bok sipai terrorist ten hetianga zipin rin khua a sual rongan bol na hi tun nen hian atum ni na anita mei ni som pani khan hetiang hian khochunga sipai an lut to a mi som lai an mana chung zinga kum upalam le no panglam deu chu chhuale in an man te zinga mi pariat chu tun thlengin an chanchin hriat tur om to lo kani township huam chung mi te hi an huain tor pon tuar na save hleya tun thlengin sipai council do dalin hunan mangani kani khopuya an dam doi in liana po achunga thoktu doctor ten covid an kai vele zela chuwangin nimin July ni somni le pakwa tang khan damdoi in khar leilo kani thuan puang le boka thil hi boi thakwal fel ani hi moon state yi township chunga asin khua apo nizan khan boma puaka nu pakhatin hliama tuar ni inan soi tin makoi region pau township huam chunga chi ngu tlanga nimin khan civil mi panin boman ra pu awangin an thi ni in PDF lam chuan an soi bok Asian malak dan tur point nga te kha a hlo tling chho zelem ti te humanitarian aid le tuna ramina boy pui covid do pui dan tur chungchang vel soi ho turin Britain sarkar chuan UN Security Council member te chu nimin khan online mangin meeting anei puya meeting ti ila soi ho na ni ma zo kang chu chuta an soi ho na thukal dan chu Human Rights Watch lam chuan an lo hel hle ni in VOA chuan a soya sipai council in heti khopa mi puya tha le aman a soi sak chiam nu po hian UN Security Council hian engma ti hlei thei lovania engma thumu makal pui thei lo hi a khongai thlak om zok mani ti in Human Rights Watch a UN lampalai Louis Charbonneau chuan adem hle thua soini tuna online manga meeting an ko le nakina Security Council meeting an nei le tura po hian engman ti thei tak tak chuang lovang anti tak tak chawin om zian yang General Assembly in Myanmar hi tumanral thuam zor lo tur atimol mola Security Council po in hei hirang taka bo zuya zom ngei turania baka sipai le an lam tangten oil lama tanga suman lak lu na kong po hi atop theinan ti vat turani atibok Louis Charbonneau ang thau hian US Deputy Ambassador to UN Jeffrey De Laurentiis point Myanmar in democracy ani thuai theinan Security Council ram te point pressure an pek na ta poi mo hle ti asoi bok tun hi sipai sual do tura pressure pek hun lai tak chuni boy na hi remna le mon na lam hoi thei ang pera chin fel he kan du veka mase sipai council hian Jakarta khopuya anin remna ang khan thilati don lo ti an ma ni ngei nan soi chiang to hle a hetia kan nga kan en liam mai chuan mi an thi mayang Security Council hian international ngong thei boina le himna kong thua Myanmar mi puite aven him tur na hi a hlen lo hle ani tun aya chak le zola mala ka tulin a hun to tak zetani atiani hetia ni min lama Britain sarkar in meeting alo ko mai hi Russia le China chuan an lom vak lovang ti arin thei maya an meeting a hian NGO lama tangin telan om vele ngala Russia chuan tulati lo thu asoi buan maya ral thuam hral lo chungchang Louis Charbonneau na soi te po kha Russia le China soi chanani ti zep rual om lo Russia chuan hetianga free talk an han nei mai thin hi atu lo tak zetani ati ti nimin ve khan an ram chanchin bulian
tas chuan aziak ku mai Russia sarkar permanent member to UN Dmitry Polyansky chuan UN enroll na hian Myanmar boy na hi ati fel mai lovang atia Polyansky chuan ti hian soya tuna thilom dan han en hi chuan UN enroll hi tulo voina security council member meeting telin thil hlok thon engemo malak na thalowemo in chau tuna thil engemo hi kan du lo tun tuma meeting an ko po hi wall out takamian challenge na ka nga yani ati tadai mai Russia hian UN member te hi enga ma ngai lo hle ani ber hi US sarkar chuan Myanmar amin COVID third wave ama chon mek chu an din muna lo thon pui thua soya mi pui mi mirin an ni tin thrisel na ta na an ma a chawna an paltlang theinan US po hian tan pui kan tum me kani anti laboratory lama man turte natna rik en na le thrisel na lama tan pui na tan US $1 makta doi som ni lo pek to thu an soya an tan pui na chu hlok tak le om zenei takin mangma sela sipain thui nei nan pong lak nuwa khria trai dar le vak chu poyan ti hle thuan soibok nimina security council online meeting kan ti apo khan he thu yan soya Britain sarkar phei chuan tun anga hrileng control theilova an omzel chuan nakin reilo te ya anram mi ringzat ve vel zet chuan COVID-19 rian kai thei mayang ati ti hian soya virus ya dar chak hleya prediction then khata tanga landan chuan tuna tanga cholkar ni nuwa chuan anram mi ringzat ve vel zet hian hian kai mai theiani ti in Britain chuan an soi a hlo om du hle to nani tuna ma thian tam to na kalain mino hlana sipai council hian COVID mangin aram mi puite suat don te po anga sipai do dal lova kong zo lova kan mai point kan thi thau don engma dang lamna omlo chu wangin sipai council dictatorship do hi kan thul theilowang an ti po hi an din mun khir chuan ti om reng pon ni ole INP mizo channel khir tu te kan news update atop thlenga min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me